are not 18th century ni cheng tipra kharo kya. Cheng kabo 21st century ni tipra kharo. We are not going to sit silently anymore. We will raise our voice. Kung ka? Joto ransak ni maya ganang ani tipra kharo no. Joto no ani pakha ko ni hamsak ma kai chawani chibay maya ko. Thangnai 1 July 2026 tini ko sarkari tangka. Ang joto no khana kini khawak ka hanok tipra go khawak Guwahati ni simi aga kala tangi tongmani tueng bisingo baga kam hingaka a video nga jakono no khana social media ni bisinti eba jakono saiman khana ja abuno no antesha no ki bus kango kisa shortly ang ngobi gawani क्या चाइना से आए हो क्या चाइना से आए हो चाइना से हो मतलब चाइना बोलिए चाइनीज बोला आपने हमें चाइनीज बोला ठीक है आप न्यूज़ पे दिखेंगे देखना फेमस हो जाओगी देखना ja obono shana nai mani ang belai thano bakha ko kangang kha khaba khati plaz go ngi tini bo Guwahati ni aga klaw thangmani se lama ko buni bo shumi khaba kha chakra go bai eba khaba kha buri bai buma angak oburi bo khaba kha ngi bo hai buri bai kini oba hai ke hangak nani nangu se ap China se ai ho eba kheba China wa ki pli thangi ngi Chinese ko soli tongo chicken momo nga pali ngi kabang ma ko khaga ka ge ga do nuk khana chang shrai keno kini ga o hano bo bukka request khaimani pore bo bukka bago bai ko khaimani pore kini oba hai last moment of video khainga ni nangkha ge victim ngai ge victim bo bai ang personally bo ko khalai ho ka ko dup ni bisinti personally ko khalai ba na khaga ge by oje incident angani ang bumutyongya haifano at the last moment to blatant of 3 mangi thangmani porese ang o video ma khaisyo nisho nga ang ni jino kini blatant of dukhonango nga mani bus kango o video na mani sakango ang one shugi kisa kam khangai blatant emotion ang gagang mani tiplazot ang ni asaimani na chini ba kapal biliman ang khana eba kheba chang mokol chikong eba bukung bara buini boksang shorya ang ni asaimani obaga chigi chali ang khana bo gaga wo chingba kini sayang ka anga bo shanani mo chinggo o video ni bisinti phagi jokono tiprasa angai hansani khoran chen tishalai ke chengkini ashak kini o racism je khlaizari tongmani gaga gaga pati wi tong kung jogawa geliok ango Bangalore ango Hyderabad in every corner of the state was ngogi tongo chingi pagiro oba hake shak nanga khok nanga especially chingi tiprasa ro oba hake Chinese momo hani hangak mani chengki busuk shirin hujaga chen kai busuk riku ku buchu ba shimi ke mokoni moki hui to ngai kai busuk obakha tichige bakhani ko ko shana mo chongmano chen kai busuk hui to ngai telia no more chen we are not 18th century ni chen tipra kharo kya chen kabo 21st century ni tipra kharo we are not going to sit silently anymore we will raise our voice joto tok pajong ko chen chini wives Chini zeti prasani wife ko cheng manya sak cheng koram tishay no tangnay. Oboni bagay ang April kayo jokok ti prasani taniwo pagi cheng koram tishalayang. And especially chini KWM bumabodol kay chini klaya sa Korean Wings. No ibakati bang kasyakoyo. Pagi obono ti ngay always isang mo stop kay nga ni bagay cheng quickly action na hanga ni bagay. Anto tabo gelio pwedeng hanggang cheng ang kipa usok pwede. Ang one shugzak eba ang pakawag tangzak Hanang ibishingo na ang police station ba ang obongati or racism ngati nga ang complaint kaya ngay abong ipore ang tugaw klay ngay ngay Dehradun, Bangalore, Hyderabad, Chennai. Each and every corner of I am going to file a case against the racism. I am going to file a complaint to the police station. Obong ang klay nga ni tangi tonggo. And o gagawo, I hope na magchoto ki prasa ngay analogi ruwan ng ani pagkaw asyate bosha ang palakin tonggo. And kini KWF bumaboga lo shirin asabi tonglak kini klaya sa Korean Wings bo shirin asabi tonglak ng an pagkaw wan shugo kay an pagkaw palakin po ito tongo. And oze ang kini video klay mani eba obong nga ang racism nga ang complaint klay nga ni tangi tonggo. It's totally by the guidance of our beloved Maharaja. Both hamani bagay bini guidance by of video no eba keba of video ni them of video ze viral ng mani especially the racism nga ko shagak mani chini tiprasaro obono no ang chini Maharaja ko ba nga ang klay nga ni tangi tonggo. I'm not going to sit silently. I want to all my Tiprasa people to raise their voice
Pagi 중적 na tansa klay korang kishanay nogong ikanyang obono koy mong naharo. Hanggang ke jesu dati mansot kong korang kishanay ke obono chanay siring asuknani jogaya tabo tansa klay kini mantay kini shop tay ni bagi chen kok shanani this is the time now tabo joga 응ka 시샤비 너가 적은 게 플라사 응이 pagi korang kishanay asyik no situng 너가 적은 na hamay.